We all have different issues to put into the hands of Jesus for our healing. My všetci máme rôzne problémy, ktoré vkladáme do Ježišových rúk. But perhaps the greatest healing that we need is precisely when we ask Jesus the experience of feeling loved by Him. Ale možno to najväčšie uzdravenie, ktoré potrebujeme, je požiadať Ježiša, aby sme sa ním cítili byť milovaní. You see, many times when I ask people, but do you feel loved by God? Many answer, I know that He loves me, but I don't feel it. Častokrát, keď sa pýtam ľudí, či cítia sa byť milovaní Bohom, tak mi povedia, ja to viem vo svojej mysli, ale ja to necítim. So it is a question of knowing it with your mind, and it is a question of knowing it with your heart. Takže je to otázka, vedie to svojou myslou, a je to otázka, vedie to svojim srdcom. It's a question of feeling it as an experience. Je to otázka toho, zakúsiť to ako skúsenosť. Now what does it mean, feeling loved by God? Čo to znamená cítiť sa byť milovaný Bohom? It means first and foremost that you know that God is accepting you as you are. Je to v prvom rade vedieť to, uvedomiť si to, že Boh ma miluje presne takého, aký som. And here I want just to explain it through a little story. A toto by som vám rád vysvetlil cez malý príbeh. It is rather a theater that was created by a big artist, Italian, Diego Fabbri. Rád by som vám to vysvetlil cez jedno divadlo, ktoré vytvoril taliansky ten režisér Fabbri, who created a drama where he presented Jesus in front of a court, but of a nowadays court. Bol to režisér, dramaturg, ktorý postavil vo svojom divadle Ježiša pred súd, ale pred súd dnešných dní. So he wanted to put a question. If Jesus had to be judged today by judges, what would be the outcome of that case? On vlastne položil otázku, keby Ježiš bol postavený pred súd v dnešných časoch, aký by bol ortiel, aký by bol výsledok tohto súdu. And people who were assisting to this judge, to the judgment, were allowed to give their witness and to give also their idea about Jesus. A tí ľudia, ktorí sa zúčastňovali tohto súdu, mohli podávať svedectvo a mohli tiež vysloviť svoj názor. Now, when the main judge, was going to give the sentence about Jesus, and the sentence was going to be again condemned as a revolutionary person, keď ten hlavný sudca išiel vysloviť to rozhodnutie a rozhodnutie bolo vinný z revolucionárskeho poburovania, a young man stands and he shouts, "Don't touch that man." Mladý muž sa zrazu postaví a skríkne, nedotýkajte sa tohto muža. All looked at that young man who was with long hair, all full of tattoos, and with all
the piercing in his body, they were all looking at him. Všetci sa zrazu pozerali na tohto muža, ktorý mal dlhé vlasy, ktorý mal potetované celé telo, ktorý mal v tele piercing. Všetci sa zrazu na neho pozerali. And the judge told him, okay, what is your view? A sudca mu povedal, OK, tak aký je tvoj názor? He said, well, I was reared in a very good family and rich family, but I was bored to be there. And once I wanted to make an adventure in a foreign land. Ja som vyrastal vo veľmi dobrej a veľmi bohatej rodine, ale som sa tam nudil a raz som sa rozhodol, že sa rozbehnem voči dobrodružstvu v cudzej krajine. I had money Mal som peniaze, in my pocket, mal som peniaze vo svojich vreckách, so I could go and have a very joyful adventure. tak som naozaj mohol zažiť veľmi radostné dobrodružstvo. I was taking drugs. Bral som drogy, I was gambling. hral som hazardné hry, I was taking alcohol. pil som alkohol, I was surrounded by friends because I was paying for them lunches, dinners. bol som obklopený priateľmi, lebo som im platil obedy, večere. Well, I ended up in prison. Skončil som nakoniec vo väzení. And once I realized that my money ended. A jedného dňa som si uvedomil, že už som ani nemal finančnú hotovosť. And I felt alone. A cítil som sa sám. All my friends left me. Všetci moji priatelia ma opustili. And so I decided to return to my village. A tak som sa rozhodol, že sa vrátim do mojej dedinky. Well, I knocked at the door of my family. Ja som zaklopal na dvere svojej rodiny. And when my father saw me, he was shocked. A keď ma môj otec uvidel, bol šokovaný. He couldn't recognize me. On ma nedokázal spoznať. And he told me, get away from me. A on mi povedal, choď preč odo mňa. You dishonored my family. Ty si poškvrnil česť mojej rodiny. And he closed the door in my face. A on mi pred mojimi očami zabuchol dvere. I realized that people who were seeing me and recognizing me, they were escaping from me. Pozoroval som to, že ľudia, ktorí ma spoznali, odo mňa utekali. It came into my mind to go and knock at the door of the parish priest. Zišlo mi zrazu na mysel, že pôjdem na farský úrad a zaklopem kňazovi na dvere. But the parish priest told me, if your father didn't accept you, how can you expect me to accept you? A tento farár mi povedal, ak ťa neprijal tvoj vlastný otec, ako môžeš očakávať odo mňa, aby som ťa ja prijal? I have already so many problems in my parish. Ja už mám predsa toľko veľa problémov v mojej farnosti. I do not intend to add another one. Ja nepotrebujem ešte pridať ďalší. And he sent me away. A on ma poslal preč. I felt alone. Cítil som sa sám. And distressed, I decided to return back. A plný zúfalstva som sa rozhodol, že sa vrátim späť. To my previous life. K môjmu predošlému životu. But now, without money. Ale teraz bez peňazí. Without friends. Bez priateľov. And when I was at the door of the village, getting out, I met that man. A keď ja už som vychádzal z mojej dediny, keď už som bol na jej okraji, som stretol tohto muža. I never saw him before. Nikdy predtým som ho nevidel. For the first time. Bol to poprvýkrát. And without knowing why, that man came to meet me. A bez toho, že by som pochopil prečo, ten muž ku mne prišiel. And he called me by name.
A on ma nazval mojim menom and he embraced me. a objal ma. Oh, you must take me for another person. I don't know you. A ja som mu povedal, vy ste si ma museli s niekým pomýliť, ja vás nepoznám. But that man told me, I know you. Ale ten muž mi povedal, ja ťa poznám. He's the only man who accepted me as I am. Bol to jediný človek, ktorý ma prijal takého, aký som. My father didn't accept me. The parish priest didn't accept me. No one accepted me as I am. Môj otec ma neprijal, farský kňaz ma neprijal, nikto ma neprijal takého, aký som. Only that man accepted me. Iba ten muž ma prijal. Don't touch that man. Nedotýkajte sa tohto muža. As you can see, it is a new version of the parable of the prodigal son. Vidíte, to je taká nová verzia podobenstva o márnotratnom synovi. But it goes a step further. Ale ide ešte o krok ďalej. Only Jesus can accept me as I am. Iba Ježiš ma dokáže prijať takého, aký som. Neither my mom or my dad. Ani moja mamka, ani môj otec. Yes, neither the church. Áno, dokonca ani cirkev. Because they all want me as they like me to be. Pretože oni všetci ma chcú takého, akého by ma oni radi mali mať, chceli mať. But God accepts you as you are. Ale Boh ťa prijíma takého, aký si. Yes, with all the tattoos and with all the piercing and with all the behavior and the character that you have. Áno, so všetkým tým tetovaním a piercingom a tvojou povahou a tvojim správaním, ktoré máš. It doesn't mean that God wants me to remain as I am. To neznamená, že Boh chce, aby som zostal taký, aký som. Let's look at the parable of the prodigal son. Pozrime sa na podobenstvo o márnotratnom synovi. The elder son didn't accept his brother. Starší brat neprijal svojho brata. Not only, but he was angry that his father accepted him. A nielen to, bol dokonca nahnevaný na to, že otec tohto brata prijal. So angry that he became jealous. Tak nahnevaný, že začal žiarliť. So angry that he didn't want to enter and participate into the feast that the father was creating for his son. Bol tak nahnevaný, že nechcel ísť na oslavu, ktorú otec pripravil pre svojho syna. But Jesus is different. Ale Ježiš je iný. Jesus accepted him as the father accepted him as he was. Ale otec ho prijal takého, aký bol. And the thing that really impressed me is that the father embraces the son with his filthy dress. A vec, ktorá sa ma skutočne dotýka, ktorá ma dojíma, je to, že otec objíma tohto svojho syna v jeho špinavom odeve. With all the smell of the pigs. So všetkým tým smradom od svíň. Because remember that he was just pasturing the pigs when he decided to return to the father. Pretože uvedomte si, že on práve pásol svine, keď on sa rozhodol, že sa vráti späť k svojmu otcovi. With all the smell of the pigs, what does it mean? So všetkým tým zápachom od svíň, čo to znamená? When one is trying to find peace through drugs, what is he doing? Keď niekto sa snaží uzdraviť tým, že začne používať drogy, Feeding on pig's food. je
jedlo pre svine. When one is trying to fill his heart with alcohol, what is he doing? Keď niekto sa snaží naplniť svoje srdce alkoholom, čo robí? Feeding with pig's food. Je jedlo pre svine. When one is just relaxing in pornography, Keď niekto nachádza relaxáciu, oddych tým, že pozerá pornografiu, is feeding with pig's food. je jedlo pre svine. So as you can see, many times we are doing it. Takže ako vidíte, častokrát to my robíme. But the thing is that Jesus is accepting me as I am. Ale vec je táto, Ježiš ma prijíma takého, aký som. Now, accepting me doesn't mean that he wants me to remain as I am. Ale to, že ma takéhoto prijíma, to neznamená, že on chce, aby som zostal taký, aký som. He doesn't want me to remain as I am. On nechce, aby som zostal taký, aký som. And in fact, the father of the parable, after embracing him, he told him, now go and clean up, have a shower, change your dress. A otec z podobenstva, hovorím tomuto synovi, potom choď a prezleď sa, umý sa, osprchuj sa. He didn't say to Zacchaeus, first change and then I come to your house. On nepovedal Zachejovi, najprv sa zmeň a potom ťa navštívim v tvojom dome. But first he went to his house and then Zacchaeus changed. Ale najprv on vstúpil do jeho domu a potom sa Zachej zmenil. So you can see how God is accepting me as I am. Takže môžete vidieť, ako ma Boh prijíma takého, aký som. My sin, my past or my present life does not diminish minimally the love that God has for me. Môj hriech, môj minulý alebo prítomný život ani v najmenšom nezmenší tú Božiu lásku, ktorú má Boh voči mne. God's love for me cannot increase or decrease. Božia láska voči mne sa nemôže zmenšiť alebo zväčšiť. Why? Because God cannot change. Prečo? Lebo Boh sa nemôže zmeniť. Because if God had to change, then that means that God will have past and future. Pretože keby sa Boh menil, to by znamenalo, že on má minulosť a budúcnosť. And God is present. A Boh je prítomnosť. So God cannot change. Takže Boh sa nemôže meniť. What changes is me. To, čo sa mení, som ja. When the prodigal son left home, the father remained where he was. It was the son who went far. Keď marnotratný syn odišiel z domu svojho otca, otec zostal tam, kde bol. Bol to syn, kto sa vzdialoval. It is I who goes far or goes nearer to God. Som to ja, kto sa od Boha vzdialuje, kto ide od Neho ďalej, alebo sa k Nemu vracia bližšie. But not God. Ale nie Boh. God doesn't go far from me. God remains always where he is, loving me as he was loving me before. Boh sa odo mňa nevzdialuje. On zostáva stále tam, kde je a miluje ma takého, aký som. And when we enter into this atmosphere, when we enter into this type of love, then for sure we begin to get healed in so many things. A keď my vstúpime do tejto atmosféry, do tohto typu lásky, tak my začneme byť uzdravovaní takým rozličným spôsobom. Many times the root of my anxiety, the root of my stress, the root of my tension is precisely the fact that I do not feel God's love. Častokrát ten koreň toho stresu, napätia, úzkosti
je presne ten dôvod, že ja sa necítim byť milovaný Bohom. Another thing that we must keep in mind is precisely that God's original plan on me is the best plan that He could create for me. Ďalšiu vec, ktorú musíme mať na pamäti, je, že ten originálny Boží plán, ktorý On pre mňa pripravil, je tým najlepším plánom pre mňa. You see, many times we say to God, "Oh, you are abandoning me. You don't love me." And we all say that because we want God to be in tune with my plan. Častokrát my Bohu povieme, Bože, ale Ty ma nemiluješ. A je to z toho dôvodu, že my chceme, aby Boh konal v súlade s našimi plánmi. Instead of me being in tune with His plan. Namiesto toho, aby ja som bol v súlade s Jeho plánom. Always because I think that my plan is better than His plan. A je to ten dôvod, že ja si myslím, že môj plán je lepší ako ten Jeho plán. But God sees the whole road in front. Ale Boh vidí celú tú cestu, ktorá je predo mnou. I see only the little part of the road. I cannot see the whole road, but God sees the whole road. Ja vidím iba ten malý úsek cesty, ja nedokážem vidieť celú cestu, ale Boh vidí celú cestu. And so God knows much better what really I need. Tak Boh vie oveľa lepšie, čo ja potrebujem. He knows what is the best plan for me. On vie, čo je ten najlepší plán pre mňa. Being married, Byť vydatý, ženatý, being single, byť slobodný, slobodná, having children, mať deti, not having children, nemať deti and all the rest. a všetky tie ďalšie veci. What God plans for me is the best. To, čo Boh pre mňa naplánoval, je to najlepšie. And here it is another moment when I begin to feel that God is loving me in the plan that God created for me. A to je ten ďalší moment, keď ja začínam cítiť, že Boh ma miluje skrze ten plán, ktorý On pre mňa pripravil. Not God must come in tune with me, but I must go in tune with Him. Nie, Boh sa musí prispôsobiť a zosúladiť so mnou, ale ja sa musím zosúladiť s Bohom, s tým Jeho plánom. Well, Jesus, or better, in the Old Testament, God shows us how really precious we are in His eyes. Ježiš, alebo lepšie povedané, Boh v Starom zákone nám ukazuje, aký my sme vzácni v Jeho očiach. We are so precious that God so loved the world that He sent His only begotten Son to save us. Boh tak miloval svet, že poslal svojho jediného syna, aby nás spasil. God, if He wanted, He would have created us as other animals. We try to live a life, then we die, and everything ends there. Boh nás mohol stvoriť ako ostatné zvieratá. Jednoducho by sme sa narodili, žili by sme a potom by sme zomreli a to by bolo všetko. But in His love, God created us not to die anymore. Ale vo svojej láske Boh nás stvoril takých, aby sme už nikdy viac nezomreli. So we began already eternity. Takže my sme už začali večnosť. Because it is not something that ends, but that begins something completely new. Pretože smrťou niečo nekončí, ale smrťou začína niečo úplne nové. Well, as you can see, Jesus, when He came and He died for us, He loved us
before we could love him. Ježiš nás miloval predtým, ako my sme ho mohli začať milovať. This is something that Paul expresses himself very beautifully in his letter to the Romans. Je to niečo, čo Pavol veľmi nádherne vysvetľuje v liste Rimanom. Normally what happens is that I love you as much as you love me. Zvyčajne je to v živote tak, ja ťa milujem natoľko, nakoľko ty miluješ mňa. But the moment you begin not to love me, I do not love you. Ale v tej chvíli, keď ty ma prestaneš milovať, ja už ťa viac nemilujem. So our love many times is on the same level. Takže častokrát tá naša láska je na rovnakej úrovni. It increases or decreases according to the response that I have from you. Ona sa zväčšuje alebo zmenšuje v závislosti od tej odpovedi, tej odozvy, ktorú ja mám od teba. So that is the way that we love one another. To je ten spôsob, akým sa navzájom milujeme. So our love is very limited Takže naša láska je veľmi obmedzená, because we are limited persons. pretože my sme obmedzené osoby. Not only is limited, that many times our love is divided. A nie len to, naša láska je aj rozdelená. When I am loving you, I cannot love the other person at the same time with the same intensity. Keď ja milujem vás, nemôžem zároveň milovať aj druhú osobu tou istou intenzitou. It happens also with the mother, with the father. To sa isté deje aj s matkou a s otcom. If a mother has 5 children, she has to divide her love between the 5 children. Keď matka má 5 detí, musí rozdeliť svoju lásku medzi týchto 5 detí. While God loves me as if nobody else is existing in this world. Zatiaľ, čo Boh ma miluje takým spôsobom, ako by nikto iný okrem mňa na tomto svete neexistoval. His love for me is complete and unique. Božia láska voči mne je úplná a jedinečná. Now you see, many times we know it or we learn it with our mind. Častokrát my to vieme, alebo sa tam naučíme našou mysľou. But the beautiful thing is when I begin to experience it. Ale nádherná vec je tá, keď ja to začínam zakúšať. And perhaps you ask me, but what should I do to experience it? Ale možno by ste mi mohli položiť otázku, ale čo mám robiť, aby som to zakúsil? Well, this is a gift of the Holy Spirit. Toto je dar Ducha Svätého. So it is the Holy Spirit who can give you this gift. Takže toto je Duch Svätý, ktorý ti môže dať tento dar. What we could do is prepare the ground for it. Čo my môžeme urobiť je pripraviť si preto základy. And that depends on me. A to závisí odo mňa. And if the ground is not prepared, then the gift cannot be accepted. A ak základy nie sú pripravené, tak potom mi tento dar nemôže byť prijatý. Imagine you have a seed in your hand. Predstavte si, že máte semienko vo svojej ruke. In that little seed there is a power, the power of life. V tom malom semienku je moc života. In that little seed, if you put it into the soil, that little seed becomes a tree. Z toho malého semienka, ak ho vložíte do zeme, vznikne, narastie nový strom. But if I put this seed on a table, on a piece of marble, it can remain there for years and it will not grow. Ale ak ja položím toto semienko na stôl alebo na mramor, toto semienko tam môže zostať roky, ale toto semienko nezačne rásť. So it is not enough to have the seed.
Takže nie je postačujúce mať len semienko. It is not enough to have the gift. Nie je postačujúce mať len dar. Because even when the Spirit is giving you the gift, the ground is not prepared, then the seed cannot grow. Pretože keď duch ti dáva dar, ale nemáš pripravené základy, tak potom toto semienko nemôže rásť. And what does it mean, preparing the ground? A čo to znamená pripraviť základy? I prepare the ground through intimacy with God, Ja pripravujem si základy skrze môj osobný vzťah s Bohom. through obeying God. Skrze to, že poslúcham Boha. When Jesus said to Zacchaeus, I want to come to your home, Zacchaeus had a choice to do. Keď Ježiš povedal Zachejovi, prídem do tvojho domu, Zachej mal voľbu, čo mohol vykonať. Or say yes, or say no. Mohol povedať áno, alebo mohol povedať nie. If Zacchaeus said no, had to say no, then the experience with Jesus would have never happened. Ak by Zachej povedal nie, tak tá skúsenosť s Ježišom by sa nikdy neuskutočnila. When Jesus was with the Samaritan woman, Keď Ježiš bol so Samaritánkou and Jesus said, I am the living water, a keď Ježiš jej povedal, ja som živá voda, the Samaritan woman told him, give me of this water. Samaritánka mu povedala, daj mi z tejto vody. And that was the decision. A to bolo to rozhodnutie. That was the ground. To boli tie základy. Because now she opened herself. Pretože teraz ona otvorila seba samú. On the cross, the thief on the right said to Jesus, remember me when you are in your kingdom. Keď Ježiš bol na kríži, Lotor po jeho pravici mu povedal, spomeň si na mňa, keď budeš vo svojom kráľovstve. That was the ground. To boli tie základy. Now Jesus could tell him, okay, you can come. You can be with me today in my kingdom. A Ježiš mu mohol povedať, ešte dnes budeš so mnou v raji. So you can see that Jesus is precisely, Jesus wants to give us this experience of feeling loved by him. But I must do what the prodigal son did. I rise up and go to my father. Takže Ježiš mi chce dať zažiť túto skúsenosť, ale ja musím vstať, ako vstal marnotratný syn a vrátiť sa k svojmu otcovi. Without that decision of getting up and beginning a journey towards his father couldn't embrace him, couldn't give him the experience of love. Bez toho rozhodnutia vstať a vrátiť sa k svojmu otcovi, jeho otec ho nemohol objať, jeho otec mu nemohol dať zažiť tú skúsenosť jeho lásky. So many times we can find blockages in our life that will stop God from showing us his love. Častokrát my vo svojom živote môžeme mať zablokovania, ktoré spôsobujú, že my nedokážeme zakúsiť tú Božiu lásku. Could be my adultery. Môže to byť moje cudzoložstvo. It could be my aggressiveness. Môže to byť moja agresivita. Could be my unforgiveness. Môže to byť moje neodpustenie. It could be my sexuality, my lust. Môže to byť moja sexualita, moja náruživosť. It could be my alcohol. Môže to byť môj alkohol. It could be any pig's food. Môže to byť akékoľvek jedlo pre svine. Until I say, I rise up and go to my father's home, you cannot receive the father's embrace. Až kým si nepovieš, vstanem a vrátim sa do domu môjho otca, nemôžeš prijať otcovo objatie. In other words, you cannot receive Jesus and his love in your
Inými slovami, ty nemôžeš prijať Ježiša a jeho život do svojho života. Jesus wanted to show us the care that the Father has for us when he said, there is not one hair that will fall without God knowing about it. Ježiš nám chcel povedať, akú Boh má voči nám starostlivosť, keď povedal, ani jeden vlas vám nevypadne z hlavy bez toho, že by o tom otec nevedel. A hair is a very little thing. Vlas to je taká maličkosť, bezvýznamná vec. And yet God knows about it. A napriek tomu Boh o tom vie. It is as if Jesus is telling you, well, it is not that the Father created you and now he left you just like that on your own. Ježiš ako keby ti chcel povedať, to neznamená, že Boh ťa stvoril a potom ťa jednoducho len nechal tak, aby si to zvládal sám. But God is entering into the details of your life. Ale Boh vstupuje do detailov tvojho života. Into every detail of your life. Do každého jedného detailu tvojho života. And so, do you know what does it mean? A viete, čo to znamená? We came here with many problems. My sme sem prišli s mnohými problémami. Many health problems. Mnohými zdravotnými problémami. Many psychological problems. Mnohými psychickými problémami. Problems of job. Problémami, ktoré sa týkajú práce. Problems of family. Problémami, ktoré sa týkajú rodiny. Problems of relationships. Problémy, ktoré sa týkajú vzťahov. Problems that are spiritual. Problémov, ktoré sú duchovného rázu. Fighting with sins that you cannot get rid of. Bojujete s hriechmi, ktorých sa nedokážete zbaviť. Well, there is not one hair that falls without God knowing about it. Nie je ani jeden vlas na vašej hlave, ktorý by vám vypadol bez toho, aby otec o tom nevedel. So that means that God knows about your problem. Takže to znamená, že Boh vie o tvojom probléme. We don't need, as the Canaanite woman, press to touch the mantle of Jesus. My nepotrebujeme ako kanánska žena sa tlačiť, aby sme sa mohli dotknúť okraja Ježišovho plášťa. He knows about my problem. On vie o mojom probléme. But it's not a question of knowing, but it's a question of caring. Ale to nie je len otázka toho, že vie, ale on sa o mňa aj stará. I can know about your problem and at the same time I'm not interested. Ja môžem vedieť o vašom probléme a v tom istom momente ja nemusím mať o ten váš problém záujem. Because it is not the case with God. Ale takýto Boh nie je. It is not that God knows about your problem, but then he is not caring about it. To neznamená, že Boh jednoducho vie o tvojom probléme a viac ho to už nezaujíma. Can you be a mother and can you be a father and you have a child, you have a son, a daughter with a problem and you are not interested in the problem? Môžete byť matka, môžete byť otec, mať dieťa, mať syna, dceru, ktorá má problém a vy, že by ste sa nezaujímali o tento problém? And this God knows more than a mother, more than a father. A nie je Boh viac ako otec, nie je Boh viac ako matka. So he knows about your problem. Takže on vie o tvojom probléme. He is caring about it. A on sa o tento problém zaujíma. We all came with so many problems on our shoulders. My všetci sme sem prišli s tak mnohými problémami, ktoré si nesieme na pleciach. And if we could cry and we could shout, my Lord, help me. A keby sme mohli, tak kričíme, môj Pane, pomôž mi. It is the cry of the blind man of Jericho, Jesus, son of David, have pity on me. Je to volanie slepca z Jericha, Ježišu, syn Dávidov, zachraň ma. But you don't need to shout, you don't need to cry. Ale vy nepotrebujete kričať, vy nepotrebujete volať.
Because Jesus knows about it and is taking care about it. Pretože Ježiš o tom vie a Ježiš sa o to zaujíma. So think about your main problem. Takže zamysli sa teraz nad svojim hlavným problémom. Whatever it could be your problem. Čokoľvek by týmto problémom mohlo byť. For God there is nothing that is so big that goes beyond His mercy. Pre Boha nič nie je také obrovské, čo by presahovalo jeho milosrdenstvo. And believe that God loves you. A ver tomu, že Boh ťa miluje. And believe that God knows about your difficulty in life. A ver tomu, že Boh vie o tvojej ťažkosti v tvojom živote. And believe that God knows what really is making you so sad in your life. A ver tomu, že Boh vie, čo skutočne spôsobuje tvoj smútok v tvojom živote. And trust your problem into His hands. Vlož svoj problém do jeho rúk. My Lord, take my problem into your hands. Môj Pane, zober môj problém do svojich rúk. I know that you know about it. Ja viem, že ty o ňom vieš. And I know, my Lord, that you care for me. A ja viem, môj Pane, že ty sa o mňa zaujímaš. It is not that I merit your love. Nie, že ja by som si bol zaslúžil tvoju lásku. You love me not because I merit, but because I am a son, because I am a daughter. Ty ma miluješ nie preto, že by som si ju bol zaslúžil, ale ma miluješ preto, že som syn, že som dcéra. And you cannot ignore the prayer of a daughter, of a son. A ty nemôžeš ignorovať modlitbu syna, modlitbu dcéry. I put myself into your hands, my Lord. Môj Pane, ja vkladám seba samého do tvojich rúk. And I ask you to bless me, A ja ťa prosím, aby si ma požehnal, to heal me, aby si ma uzdravil, to deliver me, aby si ma oslobodil, to protect me. aby si ma chránil. But above all, my Lord, give me an experience of feeling loved by you. Ale nadovšetko ťa, môj Pane, prosím, daj mi prežiť skúsenosť, že som tebou milovaný.